cái mấy bạn tết xuân này cả lâu lắm chưa á riêng cái này hay là về ăn rồi cái này lốc rồi rồi nhá bây giờ tôi tết kan say lốc ang tôi bin chụp trung cho hey N160 anh Apple sar N160 engine sang kang lúc tục men ron phang ta này ta hen Pulsar N160 à hen engine sang kang le thalu tung men ron phanga chu tiang mai che mei lo tura ron duan time ne na thok du na an siam a gear te phei chu time ho gear ang deuh veka anon duan kha anita chu van chon hi history tam deuh ma a history le khateng ang chi thil thui deuh kan va soi kan technical ta viau in ngai thina ani lo ni baja sian thop yan nga KTM te time te ne nan thok du na chu wanga time te po Mizoram mu mai kan ni ta ani na ang taka sei chon time te po India rama engine hi rem khom ani lowa India raman rem khom lowa apumin an laluta a suspension le engeng mo India ram miltura ti tlom na kha anon ti dang lam kha ni mai ro ti tlom turin chon chu tiang bok chon KLX te po India rama ron luta ti khan a engine an khoi dang lam lowa ma se suspension te engeng mo ni India milturin India mi mere theizok tena an lei phak tur khan aman ron ti tlom tur khan engeng amani khan tha ka chung tiang ang system chu ani vekani company hi ani na taka sei bol hianin tam takin kan the thiam lo thina company sei che chu ti khatin ti thina a history le thil tam taka kha sei tur tam lutuk he engine te po hi engine thalu tu kan mizo jon kan tlan chele der to 160 hi in 160 hi vai ho hian lir thei hian tim lo viau ma se engine tlan che hian om ngai lo a body ya bang sut le tiang vel te kha chu a om fo ma se engine hi tlan che hi an tam lu tu ngai lo hei oil an tlan kang ani ala rei lo oil tlan kang oil hi kan ngai tha lu tu ka mizo te chon engine oil kan maintain thap thi nga ya chon tu nang huna phei chuan in ethanol te hianin plastic engine chunga plastic a ei chathina rei lo te engine khu a valve ol sila che zop ta ka wang engine khu te om thina khang te kha a om du em maya chuan chon servicing hi kal uluk ro ka ti thina ni servicing hi kal uluk ula dilarin an lo saina an du khopa an khoilo ni pon local workshop a indu nalai in khoi tir vele menga servicing a invasign trim khati nga invati trim khan in warranty kha anung chara a thilowa ei mo har san na lian thamin to kani pon nang mani tan warranty claim ol samanga kha zo ka kha kan em pui thin chau wangin an thiam lo lam ni loin ezena dilara servicing tiro u kan ti ram thin ke pon nei Aerox kalia kan ni na du avain Aerox kan leya ka thiam tho ka siam thei vek tho a fok te pok e mang ka khoi veka ka duangin ka khoi veka ti chuan ti khan uluk dewin ka khoya ke man chumi nuwa servicing a poi mo tu rom chi kha chu servicing a ka vakal me ya ti khan ka vati tir mai ni khatiang ang tur kha ni lir thei hi kan en kol ngai dan te hi kan lo nei ve thina uluk dewati angai hi inline 4 engine CB400 anita ngei po hi engine pakhat thia engine pakhat thi chungin an tlan vaka tuna hen a block rang vek don ari ya diklawa block number 3 mani hi rang vek don ani kan honga video karon danga engine thi khan nuk chara engine pakhat kha thi topina akalani chumo hawang khan engine pakhat thi a block rang vek don ti vela te kha ka soi duwa ton khu em XMR ania RC KTM hi har satna tunlai problem atam ma kan siam na sapoka apat ta van deu wang hian a phun po kan phun na sa XMR po hi lir thei changkang lu tukania enkol thiam lo chuan hote a chhedei thei ani tunlai lir thei hi enkol uluk anga ya abua a enkol dan turan sei ang jong kha uluk taka kan maintain kan ti angai then khatin foklai tan lo vo vea wiring ten lo zai chia ti khan khan error asiama boina tam taka thlena a company a chia kan ti le ringot zela tunlai lir thei company cheta ka om to lo lir thei hi a thalu tuk to hloma ma se en kol dan kan thiam lo wang le technician duang kan nei that lo wang hianin kan boi mei ani technician tha hi ai zo la hian an tam lo khop mai workshop phonga hian chuan thalai te hi in zir zelang u rui thei thil le zuk le muam tiang vel phovuak le enge mo kem out ti vel mei a hian in mang ral lovila kan duwa kan wang lai kan that lai hianin karau kan ni tumi niang u mechanic te hi ala hlok lu tuk pathian zara in thiam tak zeta in ti tak zeta ni chuan ma se then khat thani thum vel ron training a workshop hon tum tamei te anon thok ve don dek ka engzang ka hlong ron tinghal ringot ang chi ten om thin thiam na hi nei ro thiam na in nei chon nai na zu yang chau chu hriat reng turani
rui thei thil te hi kan thu lu tu ka mi zo thalai te chu kan ruya kan phowok lu tu ka chu mi chungin mi fa ten mi ram then om ram ten min chang kan san don e thalai te hi local ro I har thare la rui thei thil le tiang mai maya kal lo hianin local ro I pathian fakhuna pathian fakila a lim huna I hlimila na tho huna nai thokang u ti kha ka soi du ni chen kha chuanin work is worship ten tia na tho hi pathian fakna ni an ti ma se ke chon na tho hi pathian fakna ka ngai lo chu ti ro le ro chuan mi har satna kan sut kian sake ro chu kan ti turani pathian fakhun chu a om reng lo na tho hun chu om char char don ni chu wan chuan pathian fakhun le na tho hun ni kan thiar ran thiam ngai ni lai zana in khom oma kan in khom thei chuan in khom a tha in ni zana te kha kha om reng lo ni chu wan chuan in akula ta in kan in mang theilo ni pon ko ran in khom ang chi te kan ngai poi mo hen kan nu na vong em ema rin na konga te tin kan na po mi in min rin pha ko ran in mang chu ting khating an ti te hi ti mei mei ni kan liberal lu tuk lo wangin min mukhira min husual mei mei thin ani lo thil zong zong hi kan tan ti vek thiang lo wang deuh bok hian ti at kan ti vek thei ma se ti vek kha arem lo a thaber lo ni kan tak satan mo chuan chuanin lir thei en kol dan te khan karon soya ne khang te kha zo milatin thalai te hianin ma kan so na ngai tak zet zet ma kan so na ngai en tur dang om lo ti hian karon ti kwal mai mayang ma kan son hi angai tak zet zet ani tai ma konga te kan tai ma em ema ka sei fo thin chu cement mystery hel para kan omani chuan kum thum hel para ko omani chuan mystery puitlinga ka chokang ti tum ro ma son na om lo thian te nan ron sei phura pakhata zuan le mei pakhatin mechanic ron sei phur lo mechanic kan zir ve teng ti ngot chi pon ni chong lo kan line tu ra hi kan thlan fu ngai chu ti ni lo kan then mei mei chon workshop tam taka om tu na po ma se workshop zong zong in nan nei vek lo na kan nei big ka ti na ni lovin khatiang ang zel khan thil re renga chon mal som na tong tla ka na kan thoa pathian sereng chunga thil kan ti ni chon pathian hen min en san ngai lawa min hoi san ngai lo ni work is worship ti hi ke chon ka pom lo bur achan chu na hi pathian fakna ni lo in nu pui khan in ka pasal ka mangai ve theina om chun chu midang bula midang kiang ka om tam hi lom abula min ninga abula om tam lo ila than me ki se khatiang nen kha nei nang reng chu wan chuanin zana te in khom huna kan in khom anga thei angin sunday ya te po bike ride me lovin biker samjok te bike ride me lovin lo ko ro in khom mi ngai phai moila chama chanu abak chu program dang kan nei lo ni chon du le tlaya han len chua han vei thoven ve te hi atha sual hi kan tlan san lo sual hi kan pan fo thina chu wan chon kan hliam pha thina ni thalai te hian mo chu wan chon ka video hin ka vei ve ma ya chung chu lir thei achang kang lut tuk to a en kol thiam kan nga ya chu ti rual chuan thalai ten tuna ya ma son le zuala thalai te kan puitling le zuala kan kalangai ri thei thil lawang mai maya kan nun ti chelawin loka ro na tho luat na tho na sat lu tu ka wang te hian loka ro i chau jok teng u rui ka lun na lu tu ka ti ve lai chuanin na ka thok na sal tu ka chau ti hian achang kang zo ka ni ti kha kan sei du ni chumo sei tur tam tak ka nei ma se ka rai tanga na kina ka rai cho huna video te po hi off road video te po hi karon ti vele zeu tawang ma se off road reng ro chu hara thil re reng hi a in balance to ka kan ti ngai hei kan la no panga KTP te kan la over lo wang hian KTP activities le thil sang sanga te kan la in man ve wang hian khalam ring ko ta khan ril ru kan pe theilowa na aril ru pe ka ngai boka rong bol na la maril ru pe ka ngai boka chuan eizon na la maril ru pe ka ngai boka chuan chuan thil zong zong kan ti man lo thil zong zong kha kan ti theilo ni kan the yang tok tok ken re lo turin an ron ti ve tanga heng te min lo lut saka min lo comment sak liam te hi kan lom lu tu kan o mi zo thalai te lo ka ro ti social media te hin trong thei lu tu lo wila ti kha kan sei tel le du sha mani chu comment te po moi takin ron comment sel ro ka phal vek ma se moi lo deu le nge mong yom deu ang chi kha chu ka channel a comment atan chon arem lem lo ti kha kan sei tel do ni chu in poi ka sei ni chon min ron private tu la min ron dm mula ting lai pon ka tong song thei di amai ron chu social media mol pho jong le ming che jong a in ti hi chu tu man kan du lawang in chunga thlenga tan poin du lawang chuan chuan min sei sel du ni chuan mai chana min ron dm mula ni lo pon mai chana ron kalula mi ron sil ro ka pom thei vek ka fel lo na lai om ani chuan fel fam kim kan om lowa khatianga in sila in sei zara fing ve mei pamol ve tang mai kan nia chuan chuan khatiang thu tha min sila in ron sei khan
kan singa kan lo fin pha ve ti khan a tha amai ro chu social media mol pho yong le comment a mi jong mu thei jong ang chi le kha tiang chi in ti kha tul kher lo ti kha kan sei tel ani chu karon dak le ta du ani e min lo sa thiam don nia ka luang liam fe mani ko ni se ha ai ko ni se ko luang bo ma ba ka la ko khom mai ani pu ja don ni o hot